Imaš moj skin. I posljednji izbratno posla 2 nedelje novu epizodu Among Usa. Pošto mi dođe, eto nisam odavno snimio nešto, nemam ideju za video, tako smo krenuli s Minecraftom. Ajde još jednu epizodu Among Usa da budem siguran. Onako nešto da radim, barem na YouTube-u, jer ste vidjeli da bukvalno 100 godine sam ništa izbacao bio, toliko su retko izlazili klipovi da to nije normalno, pa eto nešto da snimim svaki dan. Eto, vratio sam se na populaciji, da kažem tako. Slušajte, jučer sam imao 108 subscribera, sad imam 105 subscribera. Zbog nekih fake suba koji su mi ubacili, bre. Ajde, ja ću da radim sub za sub, ali ja barem kad radim nekad sub za sub, ja barem subam nekog. Nisam kod ne budale, samo te ne subaju, pa onako, oni se ni ne trude za svoj kanal. Vidite, oni kupuju subscribera i imaju 100 puta manje, jeli, pregleda, to je bitno. Idemo sa 5? Ma daj, that's not good, man. Imamo samo jedan imposter, a nema veze. Da imam ovdje. A mogu da se zovem sastavno da me ne bi izbacili. Zašto mi to radim? Zašto mi to radim? Kako je stavio player speed 2.1? To je nemoguće. Ovo hacker server. Ovo ću vam... A daj bre, kako svi live kad start u game? Kakva je ovo igra, nije mi jasno. Nikad. Ma jebim ti majko. Dobro. Dva impostera, vi koliko nas je? Još najgori vizan. Nije bitno. Dobro, gospodine Korona, draži se dalje od svog deteta. Tako da, nemoj da se zarazi. Zarazim ti mater. Čekaj, ja sam ovdje po... A, što? Jesmo se kitali. Eto. Imamo ovdje za povezane žice. Dobro. I ovdje malo da povučem ka gore i eto, probam lesem. Nije nikakav tupan obesen. Inače, gospodine, kolega Pepa Prase, molim te, češće snimaj Among Us. Samo kažem, ako moj kolega Pepa Prase ovo gleda. Nadam se da gleda. Svi su mojega. Mogu se zove... Zemlje, ovdje bi se radamo. Klik. Okej, sad moram tamo kod security-a i ja sam radio zemlje. What? Ne, what? Ne znam da pisam. Yeah, no, I go to... check it. I go to... Therapy. What's Srbin? I go to security. Evo. The security. Što tu mene? Šta sam ja uradio? Šta sam vam gospodin Mačka? Idemo sa security. Dogodi maja. Yep. Finally. Ne prihvatam odmah dok oni to fiksuju s kamerom. O, vidio sam da je pravi nekog ubio. Vidio sam, ljudi, vidjeli ste da sam ja vidio. Jebem vam majku. Čekaj da vidim da je neko srećan. Be up.
är jag? Šta? A, tu se sve ostavilo. Ide neki drugi server. Ma daj, uvek je join is full od kad je postala najpopularnija igra sada svijetu. Malo, nema. Idem u makaroni server. A daj, što sam roz. Neću rozliču glas, ne bi to. Ima smisla, zar ne? Možda, valjda, ali... Možda i nije. Finally su mi postali ljudi, ostavite like na ovaj kanal i da vidimo kako sam se... Slušajte ovo, ja kad sam igrao na Forus mapi, ja sam toliko bio dobar imposter da vi ne možete da poverujete. Ček, sad će da se poveća. Dok, čekaj, povećat će se kad neko uradi neki task. Idem te usta. Ovo je onako FK. Baš sam briga, bukvalno sam studenta ispred briga. Stvari FK. Gledat ću sad kao security kamere. Where? I and Blue on Sams. I am a Blue on Camps. Hahaha, vidite, ovo je pametno da radite. Dođite kod nekog, kad nekog ubijete, kakav manar vi gase, skup. Good. Henry Stickman je preko, a Buddha Dog je preko. And green report yellow left the game. What the fuck? A kog, greena. Okay. Left report. Stop off. A te svi da gasim za belog? Ne, spike za... Ovaj mogu voltu za sebe. Ne vidimo, znam da nije tako da. Volim kada stave onako da se ne vidi da li je neko imposter kad ga izbace, pa... to je uglavnom sa 2 playera, jer je očigledno da je neko imposter, ali ko mislim? Ma jebem ti rov test. Mogu sada se ventam ispred onog lika samo radi zabave. Izdan ima samo jedan lik. Dobro, bre. Ver. Sad. No, I going to upload that. No, I'm going to upload the data. Fine. I can climb. Joj, povarili su me. I can climb. Please. Evo, ajmo. Nemoj mene, brate, ja ću da poludim ko mene voltu. Ja sam voltu za Rajma, jer možda je za Rajma voltu neki... Pa je, nemojte kad vas morim. Daj, brate.
Videli ste kakva sranje bilo gundo, ali ipak. Moralo se nešto desiti, mislim, ne očekuje niko da će da bude odmah najjači, tako da. Ćao!